Zanendlebe ngize nendaba. Allegedly. Hey kuyaliwa lapha ndle. Hey kuyaliwa kakhulu ayikancane. Angizile ukuzodefend ubaba uhlophe. Angazi ukuthi athina ama message akakhuluma ngawo lo sisi. But nje njengoba sesike sambona before ebhenguza esisa nasemakhodi akasasithusi nje dokumele ayazi nje ukuthi kogcina iMK angekugcine yena ayazama nje lama tricks akhe abantu abafana naye bazamile bahlulekile they are out in the cold right now basupportwa ngangengibuka impela nje nabantu engibathembile lapha ku Twitter hey bamsupport uKhumalo bamsupport uKhumalo uphi namhlanje uKhumalo baningi ke abanje hayi sibajwayela sisabathukeli nina nithatha amashati ngithi le uzayiza ithini ngiphi uzayiza nina nithatha amashati yile fat guns serious mina ngifuna ukunitshela nje ukuthi hayi try your luck abanye baza ngokhwezi la bamupha igama phela kusuka ukhwezi kodwa beza ngayo ukhwezi loyo bathi mase bebona ukuthi kuhlulekile bamthatha bamusa le phesheya wayohlala phesheya belokhu bemnika imali babona ukuthi hayi man kahle kahle la we are wasting imali simbuyise lo muntu bambuyisa wathi sebuyile still phela kusamele bakhokhe angithi mawuthenga umuntu fana nenkabi yabona inkabi mawuyithengile ukuthi izongibulala uma abisilambile yabuya inkabi izothi hey baba ngilambile kumele uyiphakele ngoba uma ungayiphakeli izokhuluma okanye olanda omunye ukuthi akashayile enkabi yabo so nabo babe obliged ukuthi mabakhokhe bamfide ukhwezi lo ngoba phela babemthengile kwangalunga inkosi yami ngebhadi labo asithembe nje ukuthi akusibo laba kwase kufika isikhathi sokuthi akayihambele emhlabeni ngaba buhlungu ukuthi base bekhathele besaba nokuthi ngeze kuvela amahlazo base bamsusa ngaba buhlungu so nawe ke wena meli party nkosi yami ungazama nje kodwa lento yakho ngiyophelela emoyeni uyophelela emoyeni uzamile wazama waqoshalaza wahluleka manje usuyabona ukuthi into elula ile sexual harassment ngithanda ukuthi uthi sexual harassment because if you don't have enough proof then you are in a big problem yabo abanye abantu uyabona nje ngathi nje ungasho kithi ukuthi sizamile ukukharasa or something like that but abantu abazomthetho njenga uzovela uthi sexual harassment you better have proof my sister you better have proof of what you are saying because nami nje if ukuthi you don't have proof nami ngingaqhamuka nje ngithi ngiharasile yabo just ukuthi nje ngingcolisa igama lakho yabo so ezinye izinto asidinga ukuthi ufoste ngoba kutshela kuhluleka okhumalo la MK le yethu akuseke kancamalala nisuke nathatha ngokuthi akancamalala iMK kanti cha yethu le MK nisazokaka